Tuti bakunzi ba Rwanda Daily News TV ndabasuhuje kandi mbifurije umugoroba mwiza aho mukomeje kugenda mudukurikira muherereye. Nyagasani Uwiteka Imana nakomeze kugenda abamerereza impagarike n'ubugingo giye gusuhuza unaguhereza ikaze. Nitwa Mr Kenzo nkaba nigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba z'umutwe M23 zikomeje guhangana bikomeye cyane n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bose. Kwikubitiro muri aya makuru yacu ndakubwira ko inyeshyamba z'umutwe M23 ziyobowe n'uwitwa General Sultani Makenga zisohowe nabi ahantu hitwa muri teritwari ya Rubero mu bice bimwe na bimwe. Aya makuru ndaje nyakubwireho ku buryo burambuye turebere hamwe ese mu by'ukuri aho inyeshyamba za M23 zisohowe ibi bice nibihe. Aya makuru reka nze nyakubwire ku buryo burambuye. Naho ku rundi ruhande rw'igisirikare cya FARDC cyo witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akomeje gusohora ibipapuro bita muri yombi abayobozi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turerekeza Uvira kandi nkubwire ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi abawazalendo ndetse na FDLR bakomeje imyitozo karahabutaka bavuga ko inyeshyamba z'umutwe M23 bagomba kutazemerera kwinjira ahangaha muri Uvira. Aya makuru nayo ndayakubwiraho ku buryo burambuye. Noneho rero munyemerere amakuru yacu tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko tutarayagarukaho ku buryo burambuye reka mbanze ngusabe gukora subscribe, ukomantinge ndetse yewe unalikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Giye mukomeje kugenda mubana, nitwa Mr Kenzo mbahereje ikaze. Reka duhere ahangaha muri teritwari ya Rubero. Reka nkubwire ni igisirikare cya FARDC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi gikomeje kwereka igisirikare cya M23 ko nta mikino bafitanye kubera ukuntu bakomeje kugenda babasohora ku bubi no kubwiza ahangaha mu bice bigize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimwe na bimwe. Ahangaha rero muri teritwari ya Rubero ni hamwe muho inyeshyamba z'umutwe M23 zongeye kuraswa bikomeye cyane ndetse yewe banagenda bazirukana mu bice bimwe na bimwe zari zarakabye ku buryo bukomeye cyane. Ari nako kandi nkwibutsa ko ahangaha muri teritwari ya Rubero abarwanyi ba FARDC bamaze kwigarurira ibice byinshi harimo nka za Matembe, Arimbongo, Katsumbiro ndetse na Mambasa. Ibi bice rero birukanyemo izi nyeshyamba z'umutwe M23 byaje byiyongera kuri ibi bice bari basanganywe barambuye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Mu yandi makuru kandi ku rundi ruhande reka twerekeze kuri uyu muyobozi mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda asohora impapuro zita muri yombi abayobozi ba M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yongeye gusohora impapuro zita muri yombi abayobozi b'iri tsinda rya Alliance Fleuve Congo M23 harimo abo bita ba Colonel Nanga, ba Bertrand Bisimwa ndetse n'uwo bita General Sultani Makenga. Uyu nguyu rwose perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda avuga ko atazahagarara gusohora impapuro zita muri yombi aba bayobozi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 kandi ko atazigera ahagarika kubarwanya uko byakagenda kose, dore ko uyu muyobozi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza ko rwose nta gahunda afite yo kuba yaganira n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ngo kubera ko ibintu bamaze gukora ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birahagije, ngo kubera ko rwose ni byinshi cyane, ngo rero aho bigeze hagomba gukemurwa ikibazo binyuze mu nzira y'amasasu uko byakagenda kose. Noneho rero ni munyemerere twerekeze ahantu hitwa Uvira. Nkubwire ko Uvira ibintu rwose bikomeje kugenda bifata urundi rwego, aho abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC harimo ingabo z'abarundi FDNB, harimo abawazalendo ndetse yewe n'igisirikare cya FARDC cyo ubwacyo bakomeje imyitozo karahabutaka ahangaha mu mujyi wa Uvira. Imyitozo nta kindi igamije guhagarika izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 kutazigera zinjira ahangaha Uvira. Usibye ko n'icyizere
cy'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 gikomeje kugenda kigabanuka, ubwo gikomeje kugenda kigabanurwa nuko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bazisanga aho zihishe, ndetse yewe usibye no kuzisanga aho zihishe bakomeje kugenda bazisanga no mu mijyi itandukanye, bagiye bafata bagakomeza kugenda babasukaho urufaya rw'amasasu bahereye ahangaha Bukavu. Ndetse yewe amakuru ndi gukura Igoma aranyemerera neza ko abarwanyi ba FARDC, abawazalendo n'ingabo z'abarundi bamaze kugera mu marembo ya Goma bashaka naho kuhagaba ibitero ngo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zibe zarekura ahangaha uyu mujyi wa Goma, dore ko rwose n'abarwanyi ba M23 batangiye kugenda bavuga bati FARDC nikomezanya imbaraga tubona ifite bizarangira Goma yongeye kuyisanga mu maboko y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse na Bukavu. Nkwibutsa ko Bukavu yoyo imerewe nabi ku buryo bukomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Iyi Bukavu rwose imerewe nabi kubera ko abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda babarasa ku buryo bukomeye cyane, bakomeje kugenda babarasa ndetse nabo bakomeje kugenda babitangaza ko bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi, ngo ahubwo igikurikiyeho no gushaka uburyo bongera imbaraga muri iyi miji ikomeye bagiye bafata, harimo Bukavu ndetse harimo na Goma, ngo kubera ko ntabwo bashaka kongera gutakaza igice na kimwe baba barambuye abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Noneho rero reka nkwifurize umugoroba mwiza, nkwifurize ijoro rihire, nkubwire ntigiye muba mukomeje kugenda mubana. Nitwa Mr Kenzo, ikindi nagusaba no gukora subscribe, ugakomantinga ndetse yewe ukanarikinga kugira ngo amakuru yacu rwose akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Ikindi kandi ntagenda nakwibukije nuko namaze kubazanira groupe ya WhatsApp, aho ushobora kwinjira muri iyi groupe ya WhatsApp rwose ugakomeza kugenda unogerwa n'ibiganiro biba bihari. Ikindi kandi haba hari n'amavideo yo ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'amafoto. Reka rero nkubwire ngo ihutire kuza muri iyi groupe ya WhatsApp dukomeze kugenda tubana, ibingibi bizarushaho kudufasha kumenyana 5 ku kandi. Ndabashimiye.